فەرمانی هەرێمی ژمارە 8 ساڵی 2020 پاڵپشت بە یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ژمارەی 1 ساڵی 2005 هەموارکراو بەرگەی یەکەم و سێیەم و مادەی 8 یاسای پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ژمارە 3 ساڵی 2009 هەموارکراو بە یاسای ژمارەی 2 ساڵی 2019 و دوا بە دوای کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای دهۆک ژمارە 1 لە 25/6/2020 و ئاماژە بە نووسراوی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ژمارەی 1133 لە 28/6/2020 بڕیارماندا بە 1 دامەزراندنی بەڕێز عەلی تەتەر تەوفیق بە پارێزگاری دهۆک بە پلەی برێکاری وەزارەت لەسەر میلاکی وەزارەتی ناوخۆ. 2 ئەم فەرمانە لە ڕۆژی دەرچوونیەوە جێبەجێ دەکرێت. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان. تەینەوێ پیرۆزە ئینشەڵڵا موفەق بێ سەرکەفتی ئەتوێت بژم سوێندێ بخوێنی. سوێند بە خدای گەورە دەخۆم کە پارێزگاری لە یەکێتی هەرێمی کوردستان عێراق و سەلامەتی خاکەکەی بکەم و چاودێری بەرژەوەندیەکانی گەل بکەم و پابند بم بە دەستور و یاسا کارپێکراوەکان لە هەرێمدا و بە دڵسۆزی و ڕاستگویی و دەستپاکی و بێلایەنیەوە کاری خۆم ئەنجام بدەم و خدا شاهدە لەسەر ئەوەی دەیڵێم. ئینشەڵڵا دێ پیرۆز بیت موفەق بی سەرکەفتی بێت. پێشەکی بخێراتنا وەزیر و سەیدای محافظی دهۆکێ پارێزگای دهۆکێ نوێ کاک دکتۆر عەلی تەتەر تکەم ئەڤڕۆ هاتن بۆ ئێرە پیرۆزباییەکە گەرم لە دکتۆر عەلی تەتەر پارێزگای نوێ دهۆکێ تکەم وەکی شەخص طبیعی ناسینا من بۆ دکتۆر عەلی ڤەدگەڕێتەوە بۆ چەندین ساڵێت دوور و درێژ و دكتور علي مراحل حزبي ومراحل إدارية شغل أخو يا حياة أخويا سياسي ويا شغله زور بباشي حتى فيجا تبهراندي طبيعي أركي إنها تكليف لهات يكرن وكي بارزجه دهوكي قناغك ديا يا جيانا سياسي يا إدارية جنابه و هيفيا من أوا كود و أركي دا بباستيت خدماتا زیدتر یا حاولاتیت پارێزگه ها خوشتویا دهوکه بکتن بشکلکی عام لحمه بوارا دا و ام از بخو شخصی پشت راستم او بشیتن و او بکاریتن دوی مجاله دا دیکت و افرو دا به مناسبت از هیویا سرکفتنه و هیویا خوشیه و سرکفتنه بو جناب ولو ارکی پیروز داد که انشالله موفق و سرکفتی بید و هر وها مدوید هر وی مناسبت سپاسیکا کاک فرهاد اتروشی بکم راستی کاک فرهاد اتروشیش ظروف زورت نخوش دا بیرامتت سال 2014 وقت داعش هاتی هرم کردستان و او برف حتى منطقة دهوك وأفانشت هات أو هم آوارد كل دهوك هات يقبول كرن وان بسنجة كي برفره کار خزور بباشی انجام دا او راستی کارنامه ود و مجالی دا او مجالت پشتی هنگیش دا وکی محافظک کارت باش کرینه بشک وقتی کارت هندک هر کسک هر مجالک دا بید ممکن شغل نتیجه شغله دا هندک جا هندک تشتید باش دبن هندک تشتید خراب دبن بس نتیجه دا تقیما من وکی مسئولیت خو اسپت وستم بیجم هم وقت السروک وزیران و پشتی هنگیش تقیما من او دکتر کاک فرهاد ارک خدای سرکفتی بیا و پشتی ویش لهر جهه که بید و هر ارکه که کوور بگرید از هیوی دارم یه سرکفتی و یه موفق بیتن دیسا جارک آدی از بخیرهاتنا جناب وزیرت کم بخیر بین سر چاوا و هیوی و تمنا یا سرکفتنک انشالله یا باشت کم بو دکتر علی لارکی خو موفق و سرکفتی بن و بخیر بین سر چاوا زور سپاس.
زور سپاس بو جناب سروک هرما کردستان جناب وزیر نافخو سپاس بو او متمانا کدای من از سوزید دم او شیانت من دابید از کوتاهی نکم بو خدمت کرنا هرما کردستان و تایبت و کو پارزگاه دهو که همیش شیانت خوب شو و روش بزاوی بکن بونده او خدمت پیویست اول سر ملت ما چارچیوه او یاسایت کو هات یا دست نشان کردن و کو پارزگار از دستالات خوب شوه که راستگویانه چارچیوه یاسای دا و یکسانی و بی فرق و جدایی بخمت خدمت همی آکنجیت توی پارزگاه دا و اوات شیانامه دا بیتن هر وکی کتره بازامه دا هاتی و چارچیوه او ارکو یاسایت کو هاتی ندست نشان کردن و کو پارزگار از انشالله همیه ده اخمت خدمت آکنجیت پارزگاه دهو که دا چنکی ادزانم جی نو که امت ظروفه که همی دنیا یت قیرانه که داد جید بس هیوی دارم که ام پشتوانیا وی ملتی هر وکی که هر دم جی پشتوانت و حکومت هرما کردستان بوینه ام همو وکرا و پشتوانیا جناب هنگو حکومت هرما کردستان و همی دامو دزگاه دیت پیوندی دار و اس متأکدم که پشتوانی و خمخوری و دلسوزیا گل مجی خلق شرفمند پارزگاه دهو که انشالله بشه نوی ارکی رویا که سپی خدمت وادا بینو او جهاری کارد مبن بهنده بشه خدمت واب که اینو در حق او مسئولیت کدوی ظروف هستیار ده و دانه سرملت ما انشالله بشه در حق و مسئولیت در بهن جارا کدی زور سپاس جناب سروک سرکفتی